Kubor nakaslem jong udongsan Hima. Kaseng kan thay Mawkynroh umshing ha kasing satjan ka khat pratarek ala penha perdano ya kajingrak hedap arpusan senam jong kaseng ha kajing lang ba ipu iping bala penlong ha phalau habar ka ying dor bar Mawkynroh umshing ha kani kajingrak hedap arpusan senam kaseng kan thay kala penlong ki babun ki jat jing le kai bat kumju ru kajing kop thay bhabrio ne ka Mrs Mawkynroh ha bala shimenta shirham de ki long kami jong kasnong ya kana Mrs Mawkynroh la yo ban ra de kong Meena Wahlang Kakerdan baar layo da ikong Sonia Wardri bat yakanam balai layo da ikong Serpai Lin nong klau. Hakani kasni penhap perda layo don langru Professor Henry Lamin jong skol bat ni hukum ukong san rang bat snong ka Mawkynroh ba el nong klau President Sengken thay maulai pelun kong luseta siem lambat kiwi na lor ki nong snong. Lapin song shet yakani kasni da kijing shat da kijing ruai kabala ai da ka Sengken thay Mawkynroh umshing. Congress's commitment to Meghalaya, empowering the women of Meghalaya. 3,000 rupees every month to every single BPL mother in Meghalaya. 5 commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Congress commitment to Meghalaya, an unemployment-free Meghalaya. Congress is committed towards providing a job to every household in Meghalaya. 5 commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Meghalaya TMC kan Wahlang Shapi ka Meghalaya Financial Inclusion for Women Empowerment Scheme. Hapo kani ka scheme on pen poi pisa shi hajating kashi banai kata khatar hajating kashi snap shaki kinthei haman la kilong ying kum kala jingkershan bai banai. Hakane ka apnyo trek urempang Shan ya kasap jong pi haki artli kisentil bat kershan ya ka Meghalaya TMC.